Birinchiden barchangizga xayrli kunlar, salamlar. Sizga nurli yoqlarından qo'ynar salamlar olib keldik. Messimni men student vaqtdan o'q yaratam. Chunki 98-yildan 2002-yilga qadar Bolanni yigiti marhum endi kursdoshim Fanis Magalimov bilan birga o'qidik. Ham Sheshka biz ikkinchi kursda bo'lganda u birinchi kursga kirdi. Atna sayın mana shu Bolanni o'g'lina qo'yta edik. Birinchi qo'ytgash tabiatini shoqqatib yergan edim. O'zingizli tabiat, motor tabiat. Ondan turli bayramlarda qatnashar edik. Yangi yil bo'lmasinmi, 8-mart bo'lmasinmi, onları Messimning o'zine kelib jirlaydik endi. Saban to'ylarda mana shunga ko'ra nechikdir mana Messim menga yaqin. Mana shunqatlim yaqin. Mana Messimga kelsam menim shu mana bolashak esga tushgan kelib mana student vaqt esga tushdi. Messim shundan da motorayganan motorayib bara. Hali bugun qarab chiqdik muzikal shkolalarni, muzeylarni, maktablarni, uramlarni, nabережныйларni. Mana bu sizning bayram o'tib turgan o'rinni LKBT'da Svalka deb aytdikmenda o'rinni edi, hali mening istavul. Mana videodan kuzatgan shok qatdim men ana. Mana shunday motor narsa yasaganlar, mana ko'z oldiga kelsangiz, albatta xalq o'z kishi bilan mana narsaga shok qatdim. Big ko'p mana ishlar tenderga kirmishi, programmaga kirmishi o'z kishi bilan yasalgan. Shu mana shok qattirdi. Anari videoni qaradim. Bunda neftda yo'q, gazda yo'q aymi? Nendidir no Messim üskinin o'zi ko'ra. Bunda traktor zavodlarda bor. Bunda tege tovuqlar yumurka da salamında tege Rossiyaning Kaliningraddan ansında qaradigan aymi? Bir shitdan bir shitga qadar taratalar. Belekegene Messim mesh ketirib yota ekan. Masjidda bo'ldik, masjidda qarshi oldilar. Masjidda mol isteller hazırlab bizni siladilar. Ol masjidni men endi ko'pdandan qiziqib berayim, men aytam bir ishim ko'rarga deb. Shunga ko'ra qiziqib beraydim. Bugun nasib bo'ldi masjidning ko'rarga. Yo'q, masjid betinde kelib ko'rga, ul Messimning yuzi shu qatli motor yasalgan. Hali uning ichida shunday motor yasalgan. Mana o'zime Messimga kelib bir ko'p yangiliklar ochdim. Jamaat shunga ko'ra nima deydim? Men bugun keluvime big shot. Bunda tege men uchun bayramgina bo'lmadi, bu men uchun bir yangilik da bo'ldi. Yangi ochilishlar da bo'ldi, yangi tizilishlarni qaradim. Shu ham ko'ngilda shu ham emotsiya yig'gan, so'zga da sola olmayman. Mana intigib turaman. Sizning bittalar Rusal bilan mikrofonni kuchli deb bilamiz Instagramchilarni. Siz chaqirasizmi, o'zingiz kelaymi? Mana Rusal bilan tanishlik nechik bo'ldi? Bu tege menim artist bor ekanini bilgan endi u. No, sikra jirli endi. Yara birgina qiziqishgina borib qarayman deb aytganda, u menim Messimda konsertimda qaraganim. Ishida malaylar, yolg'iz tirnalar, do'stlar bilan o'tirmoqda sanoqligina gimir o'talar. Ko'rasan Rosalning do'stimning ko'ngilini degan. Ham bir vaqtda inshaalloh konsert qo'yamiz. 10 kun ratdan Nişan şeklidir indi, men bilmayman. Bir manda kiyinib kelib endi hazırlanırga bir 10 minut 20 minut qoldi. Bir manda gormon tovushi shingli holda, xalq jilatran holda qo'yatigi tomoshachi jilab endi. Men aytdim, nima gormon bu? Nima konsert bu? Qarasam Rusal avuldaşların do'stlarini olib kelgan, bayanlar, qizlar, bayanlar olib, gormonlar tartib, qizlar yigitlar bilan malay xalq jirlarini jirlaylar. Şunu görüp şok qatdim. Hozir fotoga tushganda bular kirish yildi. Ular bilan hali fotochu unutildi. Rusal shu Messim komandasi bilan birga Messim bandasi deymisin, komandasi qiziqib yetib aytaman deb. Shu avul qizlar o'yinlar bilan birga bosib tag'in bir tomoshachiga tag'in bir konsert qo'ydik. Ana fotoga chiqib shundan tanishlik boshlandi.
Анда Müslim'de келген сайын ул безне инде каршы ала. Аннары карыйм, Рузаль яза башлады шигырьләр. Мин уйладым да, бик акыллы егет, бик тәртипле егет, Рузаль яза әле миңа багышлап бер шигырь. Бер шигырь багышлап язды да, бу минем күңелемә тиде. Һәм инде быелгы программага Рузаль миңа эш тема биргәнем. Шул темага багышлап озын шигырьләр язу, менә бүгенге тыңларсыз ничек башлаган концерт. Рузальгә тәкъдим иттем. Әйдә, минем белән, минем төркемгә, мин концертка әзрәк әхлак тәрбияви бер нәрсәдә кертәсе килә дип инде. Әйе. Шуннан килештек. Менә ул патриот, ул егет нәрсәсе белән шада патриот. Үзенең туган авылы өчен, туган районы өчен, милләте өчен безнең шаш җирләр бик күп. Аннан татарлар җыры чыкты. Татарлар җыры чыгуга иң беренче флешмоб ясады Рузаль авылы белән. Аны күргәнсездер инде. Аны мин беренче күрдем һәм Марат Готовичка күрсәткәч шаккатты. Инде егет бу. Каян килгән бу егет? Димәк, мин инде уйладым, егетнең таланты бар, бу егетне күтәрергә кирәк. Biz bir-birimizni күтәргә тиеш. Һәм шу татарлар җыры нык безне берләштерде. Пирамида концерт куйганда ул тагын шул үзенең командасы белән шәкеләр күтәреп, милли киемнәрдән киеп, тагын да безнең концертка ямистәде. Димәк, шушы егет безнең концертка ямис ялган икән, халыкка матурлык бирә алган икән, нигә аны безнең төркемгә алмаска? Шулай итеп, менә бүгенге көндә үземнең төркемгә алдым. Андан инде алай гына да түгел, җырчы кыз алдым Müslimнән. 18 yaşlık, güzel isim, güzelini aldık. Bu yıl Müslimler bilen tege tuğan aşı küp buldu. Tağın bir soru ediniz. Ne o popülerlaşığınızın halk arasında popüler bulunduğunuz sırrı nereden de oynayasınız? Min ol sırrını eytelmeyim. Anı min eytelmeyim, anı min bilmeyim. Çünkü min tege ilsiyete bit, kayır vakta sen söyler misin? Sen özünün kim ikanin bilmiyorsun musun diye. Min bugünkü günde de üzerine zor artist ettirip hissetelmeyim. Mine hissetesi de gelmiyor. Çünkü gelir vakit birer tege ekranına tege ciddi bir teminde popülerlaşu ezrek kimi başlagaç mine ağır bulur bu. Şuna göre benim yıldız şiiri bilen şiirlise gelmeyin. Sırrın indi anı halktan sonra gerek. Nige yarata min ana eğitim almayayım. Sözde yok. Elbette benim için zor vakit. Tamaşaşı benim konsertke biz bitelimizde ikişer şerkin konsert koyabız. Bu bir zor vakit bugünkü zamanda. Şunday ağır zamanda. Şimdi bugün nasip oldu. Müslimimizin 300 yıllık beyramına gelirge. Onda atlar çaba men ezderek karadım. Şimdi bir yeri almayayım çünkü özünüz biləsiniz benim indi bir kişiliğin operasyonu oldu. Alayda elbette Müslimni karar çıktık. Şuna göre indi hazır menen türküm geldi. Hazırlanabız. Bunda bir kişili var beyram, bir kişili meydan, bunda kreş, bunda açabaşı, bunda artistler özünüzün artistlarınıza bir profesyonel derecede jırlıylar. Mene şak katıp ele sıklanıp karap duraydı.